Harus maju-maju lagi dong nih. Maju-maju. Baik. Kemarin gue di mana, di sini ya? Yang ada aloe vera ya. Di sini bukan ya. Ini pinggir jalan dah. Bukan sini dah.
nyari kayu dulu dong. Kayu. Habis kayunya buat bikin senjata. Alhamdulillah. Not seeing things? Check. Conscious and aware? Check. All good. Good.
Print screen. Pen ya. Halo Bang Galang, mau tanya tempat farm pohon bagus di map apa? Ini di map level 50 di sini paling enak. Di sini nih, gua kasih lihat. Di sini. Kalau untuk desa Gold Rush ya, di map 50. Soalnya di sini lu bisa farming pohon sama dapat aloe vera. Aloe veranya 2 di sini. Gue selalu farming di sini. Di sini ada aloe vera nih, sebelah sini. Ini nanti sebelah sini ada 1. Sama di sebelah sini ada 1 nih. Ada 2 di sini dekat. Nih di sini 1. Makanya gue selalu farming pohon di sini. Untuk level berapa, Bang Galang? Kalau di map Central Plains ada tuh yang kalau di Central Plains mah bebas. Tapi kalau di map 50 ini yang di mana Gold Rush. Nih di desa Gold Rush ini paling enak tuh di sini.
Nih di sini paling enak. Ini jarang orang yang belum pada tahu soalnya. Nah, di sini ada aloe vera satu, ya kan? Sama di sini satu, enak. Jadi nggak perlu beli aloe vera buat buff. Farming di sini aja. Kayu gua habis gacha senjata cuma dapat ungu doang, kampret. Udah gitu di sini farmingnya cepet, enak. Udah bolak-balik aja begini. Udah paling efektif di sini. Spot paling enak buat nebang pohon. Titel gue belum setting kayaknya. Deng deng deng. Main biar bisa nambahin ini. Mana ya? Damage 3, damage 5. Nah, iya. Gue pikir belum gue pakai. Anjir.
Maghrib dulu ya bang, break dulu bentar ya. That was a good night's sleep. Feeling refreshed. Not seeing things? Check. Conscious and aware? Check. All good. Masih ada orang di kamar mandi. Kita ambil ini dulu aja lah. Sayang.
Not seeing things? Check. Conscious and aware? Check. All good. Wah, kampret meninggo ya, anjir. Wah, apes. Wah, laku semua nih kayaknya. Lihat kayunya, makanan kita, aduh, sampai kelaparan aja kali ya.
Yes. Kita belum itu ya ngerjain quest ya. Kita ngerjain quest harian aja dulu dah. Ini mah gampang, kita lanjut nanti. Ya udah habis kayaknya. Masih kebagian gak ya? Masih ada gak nih kira-kira? Masih. Ternyata flexet yang banyak. Map 50. I've marked a spot. Ini mau kemana ini? Ini mau apa ini? Assault. Assault. Susah weh. Belum bisa ya. Di atas 10k dulu powernya kalau mau assault. Serius. Susah itu. 10k aja masih susah. Minimal 14, kalau enggak 13k. Kalau mau assault. Misi harian aja. Gue misi harian belum sih, gue mau ngerjain misi harian. Bloket udah pada kelar belum? Bloket ya.
Ayo sini, masuk sini. Halo, halo. Sini, masuk sini. Pada nge-lag kah? Ayo, ayo, masuk, masuk, masuk. Jangan pada di luar, masuk sini. Sini, sini. Halo. Nah, emang lu masih pada level berapa sih? 3748 lah, bukannya bisa. Emang nggak bisa? Coba gue lihat level, emang blockade levelnya berapa? Level tim rendah. Ini nggak ada keterangan levelnya. Nggak bisa. Oh ya sudah lah. Lah gue pikir lu pada bisa. Lah ini sih gue bisa masuk dia. Gue level berapa? Oh level 52. Naikin level misi harian aja dulu, cepet. Habisin misi harian, cepet naik levelnya. Udah gue mau blockade dulu dah. Kita ke checkpoint timur ya. I've marked a spot. Kita langsung ke Sena. Spot. I've marked a spot. Ke Sena dulu. I've marked a spot. Ayo guys. Mana sih yang nembak?
Bantu tembakin lah. Good person, bad person. Nah, I'm just a soldier. Awas ada yang rusuh. Awas ada yang rusuh itu. I've marked a spot. Ke taman. I've marked a spot. Ayo ke taman. Wes, lu kemana, Wes? Wes, lu kemana, Wes? And this world. Mercy. And this world.
Hampir rame amat. Bantu nembak lah. Ngapain lu ngumpet terus anjir? Bad Mana sih bosnya? You're not the best warrior. Bad person. Satu lagi nih. Rame amat sebelah sono. You're not the best. You're courageous. Good person, bad person. Nah, I'm just a soldier. Sini. Lah. Kocak. Kenapa lo bisa meninggoy? Kita ke Plaza Golo ya. I've marked a spot. Lihat-lihat di map, kalau ada merah-merah ada yang rusuh berarti. Ada airdrop nih. Yuk, Marked a spot. ke airdrop. Lumayan. Ke airdrop. Sini. Dah, tungguin aja sini. Bentar lagi tuh, 25 detik. Di sini airdropnya. Oh, ada yang rusuh.
Mana dia tadi, ada yang rusuh. Tinggalin aja, tinggalin. Kita ke airdrop yang satunya. Sini, 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 sini. Cepat, 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 cepat. Satu lagi kita ke Zirkoya, coba cek Zirkoya. I've marked a spot. Siapa tahu masih ada sisaan. Awas, awas, ada yang rusuh, ada yang rusuh. Tinggalin aja, tinggalin. Ya udah habis. Udah habis, udah habis. Kita ke Wilka aja, Wilka. I've marked a spot. Sini, sini. Lihat-lihat di map ya, kalau ada tanda silang merah ada musuh, ada yang rusuh. You're not the best warrior like that, but you are the most courageous. Mas, sakitnya. Mana bosnya? Ramenya. You're not the best warrior like that, but you are the most courageous.
Ya ampun, sakit amat. Rame amat. Duh, kampret. Ya ampun, sakit amat. Ini depan belakang. Kampret. Minggu kau. Aduh, anjir. Ada yang rusuh lagi, bangke. Wah, songong nih orang. Mana jauh lagi. I've marked a spot. Masih ada gak tuh orangnya? Masih ya? Oh, masih. Masih ada orangnya. Tunggu ya kau, dek. Gua ke heli dulu naro ini bentar ya. Nanti gua bantuin lo. Bentar. Sabar guys. Gue naro lockbox dulu ini bentar ya. Gue naro di heli dulu biar aman, biar nggak ada yang maling. Nanti gue bantuin lo. Nah, ayo. Crushed just like that. Masih ada tuh tukang rusuhnya. Mana sih bangke itu? Sosokan banget rusuh anjir.
Sabar, 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 sabar. Udah kena mental dia. Udah langsung balik ke kemah. Mampus. Sini, ambil. Dekat. Admit, you're not the best warrior I've met. Satu lagi. Nah, tuh ambil tuh. Duh, ada yang rusuh lagi. Ngapain sih dia? Ngapain sih dia rusuh-rusuh kayak gitu? Berapa lagi punya lo? Berapa kotak lagi? Berapa kotak lagi? Mana sih nggak bisa gue sembuhin? Kalau kesini bawa medik yang banyak. Ayo. Berapa box lagi lo, woi? Lihat berapa box lagi punya lo. Hah? Berapa lagi? Hidupin gue. Sekarat itu dia. Awas, datang dia ya. Datang ya. Ambil kotaknya, ambil. Udah. Ke itu aja. Ke mana? Kalau udah 5 ke helikopter, woi. Jawab kenapa? Udah tinggal berapa punya lu? Lah kagak jawab bocah, ditanyain. Udah sini dah, ke helikopter aja langsung dah.
Tuh ke heli tuh. Ke heli. Sini. Nah gitu jawab, masih 2. Dari tadi gua tanyain kagak dijawab. Admit, you're not the best warrior I've met, but you are the most courageous. Ya udah ke Zirkoya dah. I've marked a spot. Sini. Jangan ngambil yang itu, ambilnya yang emas aja. Good person, bad person. Lalu mati di mana, coy? Admit, you're not the best warrior I've met, but you are the most courageous. Udah tuh ambil. Berapa lagi? 1. Ini punya gue, bisa lu ambil gak nih? Gue buang. Oh nggak bisa. 2 lagi. Sabar. Lah bangke banget orang.
I've marked a spot. Mana tuh orang tadi? Oh, ini dia nih. Ih, bangke, bangke. Susah lah. Ya sudahlah. Tahu gitu mending lu tadi langsung ke helikopter lu kirim. Udah susah jam segini mah masih banyak yang rusuh masalahnya. Itu gue udah pada habis, medik gue juga. Makanan gue juga udah pada habis. Pelor gue juga udah pada habis. Nanti aja lagi dah. Nanti aja malaman jam-jam 10. Jam segini mah masih banyak bocil berkeliaran masalahnya. I've marked a spot. Tadi kayu. Jangan gua. Mana kayu gua? Batu gua ambil satu buat bikin. Kayu. Mana kayu? Cukup kali ya. Kita bikin itu dulu. Udah ya habis. Ini 16. Sip. Kita bikin craft munisi. Sembilan.
Hmm, 79. 79. Eh, ini kita buat 500. Udah cukup. Medik, kita bikin medik lagi. Medik level 1, level 4. Bikin 20. Sip. Lidah buaya kita taruh dulu. $158 ya. Mana lidah buaya?
Hai. Hai. Berapa menit lagi? 5 menit. Kita gebuk-gebukin kayu aja lah ya. Lumayan 5 menit. Kita nyari bahan aja dulu 5 menit mah. Ya kan? Shit, oke banget. Oke amat.
2 menit. Not seeing things? Check. Conscious and aware? Check. All good. Bangun. Udah mulai? Belum. Santai dulu lah. Belum. Tak pergi. Hello, everyone. This is Sherry. The bonfire party is about to begin. Please make your way to the camp's beach. We're gonna have a great time. You're here? Great. We're about to start the first item on our itinerary, lighting the bonfire. We need more fuel, though. So why don't you get us some wood for the fire? I can't wait to hear some campfire stories.
You can't expect everyone to be a walking encyclopedia. Apakah kita bisa juara satu lagi? Apakah kita akan menjadi juara bertahan kuis? If you plan to survive in the harsh wilderness, everybody knows that knowledge is power. So let's start the party's second round, the survival quiz. Let's see who's the ultimate survivalist. Ding 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 ding.
It was Nietzsche who once said, "We should consider every day lost on which we have not danced at least once." I don't know why I know that, but let's dance! Here. Here. If you could gather some wood for me from the beach. Here. Here. Well, the matching round is now over. But please do not be in a hurry to leave. Partake in our buffet spread on this beautiful night, or you can keep dancing. Let your exhaustion and worries be lifted away by the gentle sea breeze. It's great being drunk. A good drink shouldn't be wasted by drinking it too quickly. Bottoms up. That's how I like it.
I hope our camp will grow bigger and bigger so we can eat meals like this more often. Leave that to me. I'll work harder to bring in more survivors. I think we're more like a family. Would you like a cup of coffee? It can be refilled 3 times for free tonight. Misi gue belum pada kelar ini. Du, 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 du. Kita belum bikin drone ya kan. Di sini ada apa lagi ya? Sekarang apa nih? Cuma Sabtu ya.
Joy may only be momentary, but the precious camaraderie between friends Lagi lasts nih. forever. Itu siapa itu yang main training itu? Itu nggak misi Gerard Noah kah? Ward Noah itu kah? Itu siapa itu yang main training itu? Itu nggak misi Gerard Noah kah? Ward Noah itu kah?
Uh. Oh, kalau sambil nge-record ini ya nge-lag ya, nggak bisa, jadi nggak usah sambil record lah. Di bersama, mari mendekat kembali. Sambil nyanyi buang galau, dekat nyawa saja. Yang gembira. We needed to radio the Raven shelter. But the radio waves alerted more zombies. Majuin. A group of zombies is attacking. Take them out. A group of zombies. Buh, di Smackdown gua meninggoy. Majuin. They're here. Don't forget to set up defenses along the road and around the radio station. Defenses along the road. Our scouts report a large horde of zombies on the attack. Prepare zombies on the attack. Itu zona merah. Itu zona. I see some special zombies. Careful, everyone.
Hai mah di smackdown gua. Ya ampun. Kenapa senang banget sama gue nih? Zombie kampret. Dua kali nggak tuh dibanting. Ini kan sendal buat karet tuh. Jar, nasib banget aktif tuh. Iya. Kampret banget. Ini gua ditandai nih, bukan? Bang, tatnya ini apa nih? Zombie report. Dengan smackdown dia. Tanda apa lagi tuh dibanting tuh ya? Enggak, gue nggak mau nembakin dia. Itu siapa tuh coba dibanting tuh? Bisa. Kocak gue ngeliat orang dibanting kan gitu. Ini kan ini. Sakit. Oh, kampret gue lagi nih mah yang diincer. Duh, incer yang lain lah. Itu yang zombie utama itu yang besar. Sakitnya. Woi. Anjir. Ih, gue yang diincer. Ya ampun. Ngapa pada nyari ngincer gue lah. Ya salam. Ya ampun. Ini kenapa ngincernya gue mulu ini?
Meninggoy deh. Woi, 2 anjing itu 27% gitu. Kritis gua cowok, nah gua nih balik langsung. The egg spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. Before the larvae hatch. The egg spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. Making the larva explode. Get out of the way. Sekarat. Spat out by the hatch are about to hatch. Destroy Ampun, them Bang. quickly before the larvae hatch. Ampun bang. Jangan ke gua.
Hei. Gila, habis berapa mau gua? Berapa 2 kotak? 3 kotak. Itu kan ada amo gratis tuh, amo dari anunya. Wah, nggak tahu gua kampret. Gue juga pakai amo yang gitu. Duyung. Nggak bisa heal. Apapun nih hewan. Tahu. Benih. Set party. Ayo. Masih ada nih, kan si Flora Ini apa lagi? itu dia ada misi lagi tuh di Flora. Iya. Gitu. 8:30. Oh. Itu ada misi lagi tuh, misi pulau radiasi tuh. Jangan misi dulu Nisa, orang masih ada eventnya ini. Event camp. Itu siapa tuh ya? Sini Sabian kah? Jangan misi dulu Nisa, orang masih ada eventnya ini. Lah gila, Event itu camp. malah dikabur loh. Nggak ikut misi kah? Lu dapat anjing ini dari mana, Cok? Zer. Misi. Oh, misi. Ada, ya misi utama itu ada di bawahnya. Misi ada kok. Oke, siap. Di bawah misi utama. Oke. Tapi dia nggak bisa dimain. Namanya nggak bisa lah anjir. Kau kasih nama Asyu ya nggak bisa. Kecuali kau kasih nama anjing gitu bisa. Ini kan anjing udah dia. Iya, anjing gua namanya karpet terbang anjay.
Nama lu karpet terbang. Kenapa nggak Scooby-Doo gitu ya? Identik nama anu. Iya, gue asal mencet aja soalnya. Coba kemana lah gue ini ah. Halo, selamat malam Bang Lele. Lele, lauknya apa? Nila. Lele dan belut. Wah, kamu lagi live live streaming kah? Iya, kan Maksudnya lagi live kah? tiap malam. Live art. Apalagi ini gue di spam gitu. Akbar. Mari dekat. Nikmati musik yang gembira. Ayang aja. Ada loh itu misinya. Pulau radiasi nggak lihat kah? Itu masih ada satu misi lagi dari misi camp tuh. Kan aku udah bilang 3 misi dia. Mari mendekat kemari, tak menyanyi di sini. Nah, sahabat ini di sini. Tahu ada tapi belum lah. Tahu ada tapi belum. Ya udah sini, kasih ke aku aja kaptennya. Ya. Si Gura nggak mau di-invite. Kenapa? Ngerti sih dia, maksudnya ya ngerti. Sekarang kalau nggak mau diin kita ngerti kan. Ini tinggal 2 box lagi nih. Aja. Itu Gura cewek apa cowok dia? Si Gura. Hah? Gura cowok apa cewek? Nggak tahu. Borok pan cok. Borok. Nggak ada supply ammo ya di radiasi ya? Enggak. Ada yang mau misi nggak nih homestead party nih? Gue 1 orang lagi nih. Homestead party. Iya, yang makan party tuh, yang makan bareng-bareng. Oh, Makan bareng. gue juga belum. Sini nanti gantian. Oke. Mumpung 1 orang. Invite. Mana? Gua 1 rumah loh ini. Rumah gua udah gue bongkar kerjasama bikin rumah ini. Bentar. Lagi di dalam pulau gua. Misinya kapan tuh? Wah, 3 menit lagi, Cok. Iya, 3 menit lagi. Tehyo apa nih? Tehyo. Aja. Mari mendekat. Ya bisa aja. Nanti aja. Apa itu? Ya sudah. Bentar dulu, peluru gua lihat dulu bentar. Oh cukup.
nggak sekali. Gue bisa bikin amunisi. Kita bikin amunisi dulu dah. Ah, gua udah kesana anjing. Gua teleport ke sana dah. Karena udah ngumpul semua di rumah. Kemarin siapa yang misi? Ada yang misi kah kemarin? Nggak tahu dah. Kayaknya dikit kemarin. Kemarin banyak yang nggak login, maksudnya nggak main, nggak misi. Mm-mm. Walaupun gua pun nggak main tadi malam. Gue baru main ini gua sama. Gue bikin amunisi dulu. Kemarin enggak. Di lantai sakit gua. Kita butuh Kapten Rico. Kapten kah? Ini gua di mana? Oh, gua di sini udah nih di pulau. Gue mau bikin amunisi dulu. Sisa 2 nggak cukup lah. Kayak medkit baterainya gua ada 4. Kurang nih. Bentar dulu. 12. Wahyong. Kok kesini? Itu loh yang misinya loh, bentar lagi misi ya. Misi peluru radiasi udah mau mulai itu. Nanti aja tunggu selesai peluru radiasi baru. Ikusota merah, Ikusuna. Kalau ketemu orang ini gue sering nyebutnya Ikusota merah nih. Ikusota merah. Padahal Ikusuna dia. Tak. Udah pada masuk kah? Mana nih orang-orangnya? Paling udah masuk orang. Sepi kah? I've marked a spot. Iya I've marked a anjir. spot. Belum ada masuk. Wait, sambil cebol masih mana? Sini lah. Cuma gua. Sabar sih, sabar. Ini cewek. Masih ada. Udah mulai kah? I've marked a spot.
Udah peluru gua gratis, gua kritis tuh. Pasang mau ya nggak crash lagi. Nggak crash woy, sama ngeket ke bawah. nggak crash. Kampret. Cara apa tuh? Cara manggil kucing gimana? Oh, kucing nggak bisa dibawa. Yang bisa dibawa anjing doang. Yang bisa dibawa anjing doang, kucing nggak bisa dibawa-bawa. Cuman nggak tahu juga sih, soalnya kan ada levelnya tuh. Mungkin kalau udah levelnya udah gede bisa kali. Kampret, mending gue juga nih. Sekarang jadi gampang banget nge-crash ininya. Launchernya. Aneh. Terus karet. DC, kampret. Mana? Udah mending gue isi nih. Itu di bawah ya. I've marked a spot. Iya, harusnya ada yang ke itu ya.
Iya, ada yang ke pulau utama harusnya biar ngambil supply. Ada yang ke pulau utama nggak? Apa di sini semua? I've marked a spot. Iya, emang harusnya dibagi. Cuman kan ini yang online dikit. Harusnya yang ke pulau utama itu ya bangsa 10 orangan. I've marked a spot. I've marked a spot. Ke bos di atas itu bosnya. Nisa AFK itu dia. Ngelek. Tinggalin aja, tinggalin. I've marked a spot. Gak ada supply lagi. Perasaan kemarin ada supply dah. Kok sekarang gak ada supply ya?
Sakitnya. The eggs fed out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. The hatcher's scream is making the larva explode. Get out of the way. The eggs fed out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. The hatcher's scream is making the larva explode. Get out of the way. The eggs fed out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. The hatcher's scream is making the larva explode. Get out of the way. The eggs fed out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. The hatcher's scream is making the larva explode. Get out of the way. The eggs fed out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch.
larva explode. Get out of the way. The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. Your scream is making the larva explode. Get out of the way. The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. Mak, kita sekarat, mak. Ini ngapa ngincernya ke gua mulu ya? Out of the way. The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. Ya, kalah supply. Kalah supply. Besok-besok dibagi ya. Jangan di pulau radiasi semua, ke pulau utama 10 orang. Malah harusnya ke pulau utama yang lebih banyak sih. Making the larva explode. Get out of the way. Di pulau radiasi 10 orang cukup sih. Eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. Atau enggak 5 orang di radiasi, sisanya ke pulau utama. Soalnya kan itu pulau utama PvP lawan orang. Making the larva explode. Get out of the way. The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. Making the larva explode. Get out of the way. The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. Ya ampun, kenapaan itu gua? Help, help, help. Woi, sembuhin gua, sembuhin gua ini di bawah. Woi, sembuhin gua di bawah ini, woi. Your scream is making the larva explode. Get out of the way. The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch.
Makin lama makin sakit ya dia. Buset, 98. The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. The hatcher's scream is making the larva explode. Get out of the way. The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. The hatcher's scream is making the larva Kampret, kampret. Dikit lagi. Dededededede. making the larva explode. Get out Buset, of the way. sampai kesini-sini. I've marked a spot. Besok bagi 2 aja ya. I've marked a spot. Nah, lagi ke bawah, di bawah.
Linggoy kau. Bawah. I've marked a spot. I've marked a spot. 9 menit. I've marked a spot. I've marked a spot. Yang kesini aja nih dok. I've marked a spot. Linus.
sudah penuh, kita kembali lagi. Lah, gua pikir bisa darahin. I've marked a spot. Lari, tinggal 5 menit. I've marked a spot. I've marked a spot. Sejenak gila, baru bikin box udah tinggal sedikit. Ini nyari batu sama kayu lagi deh. Ada lagi itu bang, pelur enggak, udah kelar. Udah, ini udah kelar. Kita aero dulu kali ya. Aero dulu. Aerotical battle. Mana? Ih, sembel banget, nge-crash lagi. Ngapa ini ya? Launchernya aneh.